قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. دعوة شهيد رهبر صلاح الدين أساس وان دانين إيرو بجاسرات وان بفداكاري وان بخوينا وان پر ساغلم پر قوية رهبر سرور ما پر ميربون پر جسور بون دو حب كسان دو حب كسر رونشتن دو حب عالم رونشتن جهدور وهاد بيجن جبرگ افانا ناشی بون گنج بون لدعوا خدا خودی درد کتن جهدور وهاد گوتن او فهمدل کرن دگو سیدا افانا به چی خو باورن سیدا جیدن رد گوت افانا پر جسورن وانا پر میرن به میرانیا خو به جسارت خو باورن هگر میرانتیا و جسارتیا حسین و صلاح الدین هگر تنبا بلکی ایرو امج تنبانا ایرو بلکی امنی کاریبان لفر بجیفینا دعوه و اساسا جمر میراسشتنه جماعتا جمر میراسشتنه و قلعه ساغلم لسر نگایه لسر پیایه اصحاب رسول الله و هاد بیجن ده حربه ده حرب احد ده روژه زور و زحمت وقتا امدکتن تنگاسیه ما خداوت پشت رسول خدا اوه پیوا جحازت عالجی و جحازت عمر جهاتیه هگر ایرو قالاوته کرن ببرکتا وان شهیدایه بمیرانتیا وان شهیدایه ایرو سرمه که بیش امکارن خو باوجن پشت قلعه جماعته گلی مسلمانا لسر دنیا گلک دعوتشی عمر بورین وک حسن البنا سید قطب مفدودی شیخ سعید و گلکی دن خدمت وان نایج بیر کرن اگر امر دعوه صلاح الدین بنرن نکمی دعوه و مسلمانایه اگر صلاح الدین و شهید رهبر لپاکستان لمصر و یا لبلدکی دین اسلامی خباتا اسلامی بکرنا اوه توه دنیا بگوتانا کی عبادتش خدا که بروه باستان به خدا هر دائم هی حی و قیوم تو وقتا نامره بلکه اف مسلمانان شهید کتن گلی مسلمانا لبل دعوان سرکلی هی دوامی هی ایرو امن دعوا شهیده خودی در نکوین اف دعوان نموتاجی میه خدا نموتاجی میه ام موتاجی و دعوین رهبر من اوه دعوا گلکی عزیزه جبو گلکی عزیزه ما عزیز خود عیده قربانه ده أجل صلاح الدين أبي أمتد الشغلينة أما فالي هبون منك حياة عوي أخلاقي وي أمي ببجين يعني أم شن صلاة تبدأ دشتت ماك الجمع هبو أو محاسبة دبو أجي وكذن شغلين ما تبدو هبدو دي ما بي الحمد لله ما بي ديني خوش ناسكر إنسان كي پر باش بو إنسان كي أخلاقي وي خوش بو دم محاسبة دبو محاسبة بري معاشي إشياء معمورة دادن نوع نهار قرض ماتی که دیا فلان دبو معمورة دا بم بودرود بري يازيد دا یا معمورة دا انسان کتن سری چون معاشي خود استندن إجا وقتا قد چون معاشي خود استندن معمورة قال لك وقتا الناس الحديم با قال لك خيدين دقو تك كفن سری وفلان وبهوان وبريوان تمام نداني اي إشياء فقد رأى صلاح الدين بهاتا صلاح الدين جي ددا إشياء مزجين ددا هبدو وقتا هم بيشا ما يبري خو بسندا دقو ما تقول لا أكيد يرو براد دقو صلاح الدين دده قد صلاح الدين دده قش هم مزجين ددا هبدو أخلاقي وخش بو كي جا بتشا دقو تشاوايه تشلويه خيراتن تهل ددا بريوان تام دداي وزير دقو دهر خديج ورازي وجد دقو خديج ورازي به وجابوي هاي مزجين دا إنسان كيواني بو أخلاقي وخش بو هفالتياوي خوش بو ما تبدا هفالتي ذكر أم تبدا ارتباط كده بو روكي شو محاسبة بكربوش إيش در كتبه وشاغي أشوم ديار بكربو إيش يري بكرو محاسبة بو أشوم دايروان أو يكيدون رنشتي بهفال كيوي بو هركزانه
رونشتی بو او هات پیشیام دریل مفکر ان شو جمع رونشتم ملين رئيس سريوان رسمي مالا خديل سريوانه مغويا ابيا رسمي ابيا نجي ريا مالا خدي چما هو اي مالا خدي انيفرا غوري وري خبرته يقول نجي اي مالا خدي فقط جمار مالا خدي سريمي ام رسمان نادن سري خو يعني مغو رسمي دايره يغرق رسمي وي رسمالي به ويجواني جو ام رسمان سري خو مالا خدي سريمي جابيها ويام بر بيفين وخد تعالى جماعة قشة راضي بيجي بخيرة ويجي ما إسلام ناس كير وخد تعالى مجال de ber şefiata ويجي كشفيعتي لكن إن شاء الله şehit. Buraya bir şehidin şehadet yıl dönemini kutlamaya geldik. Bizden öyle bir şey istiyorsunuz ki yerde bizim unutamayacağımız, gökyüzünde meleklerin unutamayacağı bir insandan bahsetmemizi istiyorsunuz. Buna da dil gerçekten yetişemeyebilir. Yani kendisinden sonra okyanusa taş attığı için bizim işimizi daha da çok zorlaştırdı. Tabii ki her zaman Şehit Selahaddin abinin fedakarlığından, cesaretinden, imanından bahsediliyor. Ama bu fedakarlığı, bu cesareti, bu imanı nereden getirdi? Aslında ilk başta fedakarlık yaptı yani. Kimsenin yapamayacağı, dünya malında tam olmadığı, yani o fedakarlığı yaptı. Tabii bu fedakarlık ona hem cesareti, hem feraseti, hem de imanı getirdi. Tabii başta dediğimiz gibi biz bu azizimizi ne kadar anlatsak da dilin kelimeleri yetmez buna. Allah bu tür azizleri başımızdan eksik etmesin. Biz ondan razıydık. Allahu Teala ondan razı olsun. Şehadeti mübarek olsun.